Imineke. Iminiga kabwa. Amabanana. Amabanana. Wowe kandi wowe warukivuze. Iminiga kabwa. Ngoni? Iminiga kabwa. Kurya. Yeah. Ufungura Kwangatwa. Imodoka. imodoka. Yeah. Ikinga mwibarabara. Ikinga. Ni imodoka nyine. Wowe. Ibyiza kuri njye sibyo nifuza ahubwo n'iby'umuremya nifuza unyuzwe n'ubuntu bwe niwe cyuzuzo cy'ubuzima niwe mpano ikubiyemo byose. Murakaze turabakiriye mwese kuri YouTube channel ya ISEKERENAWE. Turavuze ngo mwegere tubashe kubana muri uyu mwanya. Tugiye kubaza bano batumirwa bacu ni muri bya biganiro byacu bisanzwe tubagezaho bya Tumenye Ibziwacu. Ntago dutinda ni umwanya muto ya n'abanyeshuri bavuye ku masomo barashaka gutaha. Uranije murashonje timuzamurya zagideri. Ya, reka batangire batwibwira kugira ngo tubanguke n'utubazo duto tubabaza dukeya hanyuma tukababohora. Duhere hariya, witwa nde, urumuki, mwari mutuye muri Kongo? Murakoze, yitwa Diama. Gentil, ni umusinzire w'umubabara. Umwishwa w'abagorora. Ruguru twari dutuye mu Minembwe. Urahazi? Warahabaye? Cyane ariko narahabaye. Waravuye ruguru nkaryari? Mfite nk'imyaka 5. Ni kera. Wowe bakwitanda amazina nawe? Banyita Mutuweke Shwete. Ndi umugorora umwishwa w'abadahurwa. Iwacu ni Kundondo. Kundondo. Mwongera ijwi? Wowe? Banyita Nyamutima Alice. Ndi umusinzira wo mu Rwakuzi. Aba umwishwa w'abanyabyinshi. Iwacu mu Minembwe. Wowe? Murakoze banyita Mutesi Konsole. Aba ndi umusama umwishwa w'abanyabyinshi twari dutuye ku Ndondo. Ku Ndondo? Ko mubizi cyane mwese nibwo mukivayo? Ayaye. Oyaye. Ngaha tugerageze tuvuge ku majwi yo hejuru. Mu buzima busanzwe mukunda gukora iki iyo muri mu rugo? Ya. Wowe iri mu rugo ukunda gukora iki? Ukunda guteka iki se basi? Guteka. Kawunga. Wowe? Kari kuri mu rugo. Oya nyine wenda nk'indyo ukunda guteka kumva watetse neza. Kawunga. Wowe? Umuceri. Wowe? Nanjye n'umuceri. Nanjye se mbabwire nkunda guteka amazi yo kunywa niyo nza nshobora. Ya, reka mbabaze utubazo dukeya kugira ngo mwihute wenda murashaka kugera mu rugo hakiri kare batababaza aho mwari muri. Nzoza mbabaza uwo nzaza mbaza akumva arakizi ico kibazo mubajije azazamura urutoke. Siko kwiza? Nizere ko mwese muza muvuga ikinyamurenge ciza. Muza munacumva. Kandi mwese mwabaye muri Kongo? Tabavukiye mu nzira? Asante. Aho reka mbabaze ikibazo ca mbere. Umuntu ibigori mu kinyamurenge ciza ni bavyita gute? Isakwa. Akonti wakopeye yewe. Yakimenye. Icya kabiri ihembe. Simwakimenye. Ishemeza. Ya. Icya gatatu
inkoko ya intoraguza uwacu rwose ko amabimenye yewe cyangwa nuko yanyegereye ni kantu ari gukopera guseka oya ni kirundi aya wowe 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 gukwenyura gukwenyura inkoni umunyafu ikibando kwikibanda ndabura kimenya ntabwo ari umunyafu nako oya si umunyafu ikibando si ikibanda ngo ni inshona ishona mbabazi ikindi imbeba igikoko uretse wowe igikoko imbeba ni igikoko muvuge cyane wowe intaranda aku yakongoreye ayaye tiyakongoreye yamwongoreye taganyongore ukimenye gute biraje umugabo uretse wowe umunanda so no sinzi inka mika ayo wowe amwerera reka icyo nabajije nabi amazi amazi mu kinyamurenge ya ni amazi oya uruzi ayaye timukimenye amazi ni amariba mubise mukimenya aha ikindi izuba uretse wowe ni iryaka ako wowe n'ingahe wowe ahubwo turavayo amazi aracyari ku birenge mwiza 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 nyampinga aya mushoga ikindi kubara guharura aha ikindi umwerera amata no icyo ngicyo sinzi danga icyo utari kukimenya kureba kubona kurora ikindi muremure utsinda muremure uhandutse ikindi umuhete umuheto wowe ayaye wowe umuhete n'umugore ikindi ibishimbo ibiharage oya ntabwo ari ibiharage ibishimbo ni ibibi zatunaniye wowe ibiharage impungure uyu yagikoze n'ibiharage ikindi inyama inyama impagaro impagaro impara impara impararo
imbagano. Aha, ikindi iki cyanyuma urutaro, urugoso, agashebesho, akayunguru, ako uyakimenya. n'agashebesho. Ako ndi gutoye ibintu cyangwa nukujegereye. Ayaye. Akaguriro. akaguriro, Ya. n'ikibanda, kajerekani, Akaguriro n'akajerekani. Wowe n'ikibandana, n'ikibanda wowe. Ayaye. isoko, Ya ni isoko ariko n'uyu yari yagerageje ariko gawe wavuze nimba ari mu bwishi. Ikibanda ni kinyamurenge. Ya butoto. toto, utoto, ni umwana w'amahasha, Umwana w'amahasha. Ni umwana w'amahasha. Mutoyi. Nyine aha ntabwo nakubwiye ngo unsemurire. Ni butoto kubitsinda bavuga gute? utoto, gatoya, gatoya, Wowe Jewe. wowe Muhasha. Muhasha. Oya ngi munji. mujinya. Sinzi Munji. abunzi niwe yabimenye. Bukuru ubuhama, Muhama. umugabo nakivuze. Umunanda. umugabo, n'umunanda, Ijisho wowe imboni, iguyeho ukiguyeho. Aha, ikindi imineke. amabanana, Iminigakabwa. amabanana, Amabanana. Wowe kandi wowe wari ukivuze. Iminigakabwa. Ni ngoni? Iminigakabwa. Wowe Ayaye. Imineke nyine. imine wowe chance, imihwi ni imihwi. Itara. itara, Mm. ni urutambi, Mm. urutambi, Urutambi. Wowe Ni itara. Ntambi. ese irambi. irambi, Ya ni irambi. Imodoka. Imodoka. Ya. ikinga mu ibarabara, Eh? ikinga, Wowe Ni imodoka nyine. wowe wowe ayaye, ya kandi umuhanda. Ibarabara. Ako ndimo nkubita wese ukuntu murivuge rimwe. Ya ikindi kurya. kwangatwa, Ya Gufungura. kwangatwa, ngo kurya ni kwangatwa, n'ukwangatwa. Wowe Ni ukumanja. kumanja. Wowe Gufungura. gufungura. gufungura, ni ugufungura, Ni ugukanja. Ariko nari ngiye kubitobora. Wowe waravuze Nayo ni ukumanja. kumanja. Kumanja none ni uruhe rurimi? Ya reka mbareke burije amasaha yagiye. Murakoze ku mwanya dukoranye, ku mwanya mwampaye. Hari uwaba ufite akabazo se nawe ashaka kumbaza wenda naje nkamusubiza nimba kananira. Jewe. Warashatse. Nabuze iki? Shaka iki ngasobanurira icyo nashaka. Umugore? Ndubatse inzu ariko akanone ya ntago ndashaka nanjye ndacari umusore ariko nyine ndacashakisha ndebe nimba nzobona sinzoba padiri. Hari uwanshimisha?
yewe ndi mubi sinenzi ko ndi mubi gutya uyu ko afite isoni ngaha hari undi ufite ikindi kibazo cyo gusubiza amata yiriwe bahita gute amirire amerire nawe hari undi ufite ikindi kibazo ariko aka kabazo yarabaje ni keza hari undi ufite ikindi kibazo zashize yanga ntihagire ubwira nk'akantu abwira abantu babakurikira okay turashima ko dukoresheje interview ku ishuri ryacu ikindi nuko yani birashimishije kubera ko bitwibutsa umuco hari rimwe narinzi ko nyine itarabagitara ariko ubu nyine byahindutse nzi ko atari ko byitwa kandi nshimira ko iki ni igikorwa cyiza murakoze hari umuntu wawe ugiriye impano mu buzima busanzwe impano nyine tarawiziho tu kavuga ati wenda jewe nk'ubu ngubu nje ndacuranga ifirimbi ariko rero ni nk'iyo mpano y'imbo kuririmba wowe nkamunkubitira agakorasi kawe twagiye ibyiza kuri njye sibyo nifuza ahubwo n'iby'umuremya nyifuza unyuzwe n'ubuntu bwe niwe cyuzuzo cy'ubuzima niwe mpano ikubiyemo byose muremya nyifuza unyuzwe n'ubuntu bwe niwe cyuzuzo cy'ubuzima niwe mpano ikubiyemo byose ntawe ufite akarero kari hafi nza nandika amandiko ariko ni muri weekend nza nyandika mwari kunyihanganira kera naje nayo nafashwe murakoze kuba mwabasha kuduha umwanya Imana ibahe umugisha kandi numvise muri n'abakristo mu bikomeze cyane nawe utaha